Oke, halo. Jadi sore hari kita mau coba kulik ya. Haleluya. Nomor 487. Jadi kita akan coba nyanyikan dengan cara benar. Ini disclaimer. Saya udah mengajari ini, cuman kita belajar sama-sama. Tadi bani Bapak Inang, Soman yang sudah paham di bidang ini ya. Saya hanya coba untuk nyanyikan sesuai dengan nada, karena gati hutangar berbeda sing sesuai not nabani buku roding rodingkon. Contoh ini dari S mendingan dulu. Sangga mana batma matani ari soluk duru panorang burnginin. Nah, sering dinyanyikan. Sangga mana batma matani ari. Terus selanjutnya sonin mamoru golu ari ari. Nah, golu ari si patah itu penting kan. Sonin mamoru golu ari ari. Lambindo rajal tainnya. Banyak awal kena sangka mana dari. Soluk duru panorang burngini. Coba kita nyanyikan ya. Not nih sebenarnya notnya. Sol sol la do re mi mi sol la sol re mi langsung sanggah marawat amatan hari. Jadi madani kunai langsung deh ya. Sanggah mana bat mama. Sanggah mana bat mama tani hari. Soluk doro panorang borngini. Nah, jono kita gatif ma. Soluk doro panorang borngini. Nah, itu kan tidak sesuai ya. Jadi not nih mi sol la sol mi sol la sol sol langsung. Panorang bor itu langsung. Kita cek. Sangga mana bat mama tani hari soluk doro panorang borngini sonin mamoru golu ari ari lambin dohor ajal tai adong rogolu nalang marpusa bayi tanah porsayai hasonanganta ibantuhanta doma sirsir isurgai nagatiho ma hasonanganta ibantuhan. Nah, itu tidak pas ya. Hasonanganta ibantuhanta. Jadi nah, biasa hasonanganta iban. Nah, jadi hasonanganta ibantuhanta doma sirsir isurgai. Termasuk bani ayat 2 dan selanjutnya. Gati itanohon seng jupaha. Nah, harus digabung. Itanohon seng jupaha sonanga ngayot marho lo jatuh mangiji lo jatuh mang. Soluk duru panorang bor, harusnya panorang bor ngini lo jatuh mangiji panorang bor ngini lo jatuh mangiji. Termasuk kata lu mari tego lu namar pangarapan pindahi masor talimin iji. Coba ya, ada di konten atas.
sonin mamoru golu ari ari lambindo sonin moru go. Sol mi re do re mi la la. Sanggah manyabat mamatani ari soluk doro panorang borngini sonin mamoru golu ari ari lambindo ajal tai adong dogolu nalang marpusa bayi tanah persayai sonanganta iban Tuhan ta doma sirsir i surgai itanohon seng jumpa sonangan ayot marhoi lo jatuh mangiji seng dong nahot na boy gabe haposan sitip dopan orang iji adong dogolu nalang marpusa bayi tanah persayai hasonanganta iban Tuhan ta doma sirsir i surgai marhitei golu namar pangarapan pindahi masortahi min iji itanohon lausal pulo ganupan lupahon tundal honin adong dogolu nalang marputsa bayi tanah orsain hasonanganta iban Tuhan ta doma sirsir i surgai sonin mamoru golu arian seng dong nahot na boy gabe hapol aita no sunyedo aita nohon lausal pudo ganupan. Ya, jadi bani awalnya jangan kita terpengaruh sama terbiasa, tapi yutkon kita masih sesuai not ataupun yang sudah dipersiapkan sama penciptanya Ima Sitwa Akasaragi tahun 2000. Ya, jadi mungkin Ima Lobe cara belajarnya jadi ya anggurong salah mungkin silakan dikoreksi. Jadi sama-sama belajar juga. Nah, imatene horas mabata ganupan manasur. Shalom.